Hello guys, min chu hi le Buonga hin tuni kan se nom chu hi le Google account ki delete gm ki he ki je chun na bon sa wa kan se nom chu chai na ke yin ni hin vet pi divin hin tim kin ve ala ga pan pai ki ni te saw lo di hin chom sa bu ki de ki je chun ka channel chu like subscribe ni hin bol pi di na hin tim kin he ala ga che pai kin tin iti ki gmail hi iti ki delete nam ti hi sei di hin teng screen na ka hin wet sa di hin le chen khacha nang ho na ve nan cha kuna cha i ho i bol khil khat na ga ki delete the na gmail i bol khil rong tu ga ki delete the ding hi je chen ka hin sim he ama sa pe nin hoi mi cha adanga im cha click lo ding gmail ma isim na ma wa chu vet ki ilut ki du hin gmail a chu iga click le na email na gmail chu aki hon a hi le achung lang button til na I mean simple alum pe link khat le ta cha hon click nin lang na click chai ten le manage account on this device ki ti cha hen click nin lang na click chai ten le multi anu ya chun chen lang Google ki ti nge ta Google symbol khat min te chi Google symbol a chun click diu na click chai ten le yes cha chu hoi account na delete dham na account tam ta na ni mai thei hen ma cha chu hoi pen na delete dham na ki het nai ji chun first na gmail chu khata na check ding na gmail a chu i ta bang min na koi ham alo ip number na koi ham ti chu na hold chahi tenong khat kahin delete din chi kahin vet sa hin na nang ho chi hin tu a abona contact gmail email google calendar google play movie tv keep notebook and keep note task in calendar ti abona me hin cha ho do se tin na delete na cho do se be yin de hi chon pha cha na vet dio chi a ho cho na delete lo dio ai lo le na delete go ham ai lo chi account ni delete go na la chun tua font format ki me bang ko hi ye chun ma sa pe na cha he na delete dinga le option 2 dot chunga phon min chi 2 dot he na mi a le anoi second point na he a min remove your account ta he na mi a he le ima kham khat hin so kin remove account question hai removing this account will delete all of its messages contact and others data for your phone ta hin na delete di a chu cho im cha na ho sa lo din direct remove account na me le na account chu ki delete na hi tu a chu ga ve le chun ne account ma chu thun le zo a chu li ne account ma chu account izat ne ham ti chu umin tin na delete zo le form min de chen bo chu hin ye chen video na vet je chen like subscribe ne hin bol pe ki de ka hong tin ne ti pa